Жолда bir жоокер баратыптыр. 1 2 1 2 1 2. Kança жыл согушта жүрдүм. Ошентип үйүмө да келдим. Мендей жакыр жана курсагы ач араң турган жоокерди ким күтүп алат экен эми? Токто, ким келатат? Салам, эри жүрөк, жоокер. Кылычың аябай курч көрүнөт. Артынган куржунуң да чоң экен. Senin işin emne, kuğu kempir? Sen siyaqtуу gelişken jokerдин куржунунда алтын, күмүш болсо жаманбы? Бирок мен сенин курсагың ачка экенин билемин. Ушундайбы? Kençtin kayda ekенин билесиңби? Албетте билем. Алтын, күмүш жана жеш тыйындар, а сен анчалык көп байлыкты өмүрүңдө көргөн эмессиң. Ulant. Ушул даракка чыксаң байлык көрүнөт. Куржунуңду толтурасың да, мен сени бул аркан менен тартып алам. Болгону ушул. Байлыкты экөөбүз кандай бөлүшөбүз? Мага акчанын кереги жок. Ал жерде оттук таш бар. Ошону алып берсең болот. Сендей күчтүү жоокер күтүп жаткам. Ал оттук таш чоң энемдики болчу. Анда өзүң чыгып ала бербейсиңби? Алдан күчтөн тайып араң турамын. Эгер мен айткандай кылсаң, аман каласың. Senin sözüňe эмне үчүн ишенишим керек? Ай эси жогум, эмне үчүн ишенбейсиң? Мен болгону күч кубаттуу, тайманбас жоокерге бактылуу болушуна жардам бермекчимин. Мага кандай зыян болушу мүмкүн? Макул чоң эне, айтып бер. Чечкиндүү жоокер экенсиң. Сага болгону мына бул керек. İçine түштүңбү? Эмне бар экен? Sen айткандай болуп чыкты. Чоң үңкүр экен. Анан 3 эшик турат. Биринчисине кир да мен айткандай жаса. Эч нерседен коркпа. Ит отурган сандык турабы? Бул ит аны коруп турат окшойт. Кантип алар экен? Сен кабатыр болбой, жанына дасторконду сал. Келчи бул жака. Эми сандыкты ачкын. О, жеш тыйындар. Көп экен. Мына эми жашоону баштаймын. Жакырлыктан кутулам. Менин оттук ташымды көрдүңбү? Бул жерде байлыктан башка эч нерсе көрүнбөйт, чоң эне. Кийинки бөлмө сага дагы да көбүрөөк жагат. Кийинки дейсиңби? Досум чакырып атат. Duty calls. Бул жактагысы анан да чоң экен. Мен айткандай жаса. Баары ойдогудай болот. Аябай оор экенсиң. Оба, таанышканыбызга кубанычтамын. Бул сандыкты ачып көрөлүчү? Күмүш тыйындар. Мен баймын. Эми сен байсың. Оттук ташың бар бекен?
Жок, бул жакта мени байгылган сандык эле турат. Анда 3-чү эшикке кирчи. There's a pattern emerging here. There's nothing. Ал жакта эмне бар экен? Just the sound of the sea. Бул жакта эч нерсе көрүнбөйт. Wait a minute. We're nowhere near the sea. Nice little doggy. Бул жакта килейген бир ит бар экен. The size of cartwheels. Whatever. Мейли, сен айткандай жасайын. Sees me. Эми бай болуп жашаймын. Least I died rich. Мейли, Even if I didn't аракет live кылып long көрөйүн. enough to spend any of it. Well, Мындай чоң here итти биринчи goes. көрүшүм. Well, it's on the edge Эми мунун алдынан эптеп чыгып алсам to do is жакшы болот. off me. Jackpot. Мына бакыт. Бул алтынга бүтүндөй бир хан сарайды сатып алсам болот. Баары бүттү. All right, Grandma. Мени тарт эми. Биринчи менин оттук ташымды тап. Oh yes. Ооба, таптакыр унутуп калыпмын. Күтө тур. Aha. Эмне, таптыңбы? Yes. Мына эми түшүнүктүү болду. Just did. Оттук ташым. Муну сага эмне кереги бар? Айткын. For which out Кана айтпайсыңбы? now. Болбосо өкүнүп каласың. Worse for you. Сенин ишиң болбосун. Бергин дейм. Мунун акысына алтындарды алдың. Менин оттук ташымды бергин. Оттук ташты бергин дедим. Кана, күчүңдү бир текшерип көрөйүн, жоокерчи. Сенин да ал жака түшүүгө мөөнөтүң келди. Каргыш дейсин. But you won't survive this so easily. Эч жака түшпөйм мен. And Мына so ошентип ал жок болду. he killed her. These'll keep Бул me мага going. көпкө жетет. No, no. Жок, мага королдор калчу бөлмө керек. Just as long as it's Эң got a мыкты nice big шарттары back. менен. Hey. You wouldn't believe how Жуунчу long it жайы takes да to tie one of ысысуу those. да болсун. Ооба, сиз иченичтүү көрүнөсүз. Анан тамак түрү менен болсун. Эмне тамагыңыздар болсо, баарын алып келгиле. Full works. I see. Мунун баарын төлөгөнү тыйыныңыз жетеби? Intending to pay for all of this, And we'll Өтүгүңүздү тили менен жаласам таптаза болуп калат. Каршы болбойсузбу? You know, I think Билесиңби? I'm going to enjoy being Мага бай болгон аябай жагат. I'll tell your father Сонун the бут next кийими episode бар works. бир кишини көрдүм деп мактанып жүр. That's for you. Don't spend it all А on- бул сага. A gold crown? Thank you, mister. Don't mention it. Мен да сага окшоп Too бир well тыйыны what жок it's like жүргөнмүн. not to have a penny in one's pocket. О, ал ким экен? A foreign nobleman, perhaps? And so,
The soldier was now a Oşentip prime bizdin minister, joker çınığı mırzaga aylandı. surrounded all of a sudden by so Anın many dostluğunu friends da who could göbeyip, find an expensive Her bir taste. gün Wonderful mayram menen feast. ötüp jatdı. And to our generous host, Kanday jırgal. Bizdin who ayköl hardly dostubuz remember üçün all their names. bari anın göңүлүн alıp duruşat. Karoldun kızına bir gana uşul dostubuz tatıktуу. Princess herself. Princess? Tatıktуу deysizbi? The most beautiful Oba. princess in the Dünyadaki known en world. suluw kız Karoldun kızı bolot. Uşunçalık suluw bu. Anı süsö bolot beken? Yok, mümkün emes. Allar kızın kimdin ayalı bolorun sıkırçıdan bilip alışkan. No, it can't be. Our daughter, Maria Askerge barganına Cavazzoni. karaganda karapayım adamdın balası eken da. Just to make sure, he locked the princess Oşol in the Joker common menen tower. kaçıp ketpesin dep prinsessany öz But the bölmösüne king and kamap queen koyuşkan. may go in or out. Al prinsessany öz gözüm menen görgüm gelet. Sorry. Geçiresiz, tamak açtığın akısını tölep koyasız mı? Small matter of your bill. Bayağı da etpaysın bu. Here you go. Sir is joking, surely. Siz tamaşalap jatkan That won't okşaysız. even cover the Bul after çaydın dinner mince. özüne de jetpeyt. And Tört tarafın God kıbıla, Bounder. şılığın dese, Insufferable cad. calgancı, Cheapskate. hayvan. Yes. If I'd known I was Bunun paying akçası my Joker'in own bilgeninde bill, I wouldn't have dost ordered bolbayt half bolçumun. as much. Emne kılmaksın. Ayla çok emni. Now the soldier was poor again. Akçası tükөнгöndө janında None of gülüp his durgan dostları da jok friends boldu. came to see him anymore. Too many Hiç kimge işenbeş kerek What kind eken. of excuse Kalp is ele that? dost bolup жүргөндөрүн kıra. Eптep ot jagıp albasam bul jerde toңup kalçudayмын. Oh no. Oy, emin bunu kantık uyguzam. Wait a minute. Toktay tur. Otluk taş para emes mi? what the Emne boldu? Cez küçük. Tiny? Kaydan gelip kaldın? Could it be a tinder Bul box otluk that taştın someone's kaseti bar magical turbay money bu. dogs? Well, some copper Yanımda coins biraz would tıyın come in bolsa handy just jakşı at the bolmok. moment. Azamatsın Good cez boy, küçüğüm. Tiny. So Eğer de you sen do maga copper uşunça coins. alıp gelsen, Can your other anda two berki doggy eki partners it de alıp too? gelet eken da. I think I get the drill here. Men emi Let me düşündüm. guess. Two strikes Kümüş for deyin silver, bolsun deyin. three strikes for Altınlık gold. kalasam al da bolot. Now that's Siler maga information ale I köp gerek could use. bolasınlar. Jok, maga kara soğus degen men. In black swan sauce. Emne, Not so. salatta siz You ayttınız had da. the dodo patty. What do you Saga emne gerek? to renew my Öz bölümüme reservation? kaytıp geldim. Ay geliniz mırzam. Certainly, sir. Kaytıp gelip bizde ayavay kubanttınız. Anın akçası dağı bar eken da. En bilgenmin. Ayavay tamaşa köysüz dostum. Fine fellow. Gelişken gelbeti akıldığılığı menen ayırmalandırat Soldier bizim moved dostumuz. back into his fine rooms. Oşentip bizdin Joker kayradan öz bölmösüne eye boldu da dostlarının süymönçügünü aylandı. And his money. He felt lonelier than ever. Al жалгыздыктан тажап кетти. Turned to the princess. Билбейм досторум. Ал принцессага кантип жетсем, Угушума угушума караганда теңдесиз сулуу экен. Кантип көрө алам анын айдай жүзүн.
If only I could see her for myself. They weren't wrong. Чынында аябай сулуу I экен. must kiss her. Мен аны өбүшүм керек. And so he did. Апа, ата, мен түшүмдө айтсам ишенбейсиңер. Боюм менден чоң бирит. Мени түз эле келишкен бир жоокерге алып барды. Ал жоокер мени ушундай өптү дейсиңер? Кызыктуу түш экен кызым. Аны кантип жоруса болот? Мен жоруп берем азыр. Бул бүгүндөн баштап ар бир кадамыңа апаң көз салып турат деп жорулат. Бул чын эле түш бекен аныктасын. That night, however, Бирок ошол кеч кайрадан I can't мен мындан bear ары it чыдай any албайм. longer. I must Анын see her жамалын again. дагы көргүм келет. Silver, Күмүш you go итим. this time. Эми сен уч. And be gentle with Эч кимди капа кылба. but the queen Энеси had her кыздан running көзүн boots албай on. карап турган. Менден качып кутула албайсың. Атасына айтууга үлгүрбөй кызынын артынан кубалап Just as чуркады. fast. Көрсө, бул жака алып келген турбайбы? Азыр желдеттер кара мүртөздү оңой табыш үчүн эшикке белги коюп коем. with every kiss. Сен дүйнөдөгү эң жароокер, эң татынакайсың. Мына, таң атып келатат. It's nearly dawn. Silver, Кана, кайра үйүнө жеткирип койчу. Мен айткан имарат ушул жерде жайгашкан. Анын эшигине белги коюп койгом. О, жок. Мындай болушу мүмкүн эмес. Эч нерсе түшүнбөй калдым. Мынакей алтыным. Баары жөнөкөй. Ушул ыкма менен биз кызыбыздын каякта болгонун билип алабыз. what spell has she cast on me? Эмне болуп баратам билбейм. Sleep. Can't eat. Тамакка табитим жок, Till I see her же again. уйкум келбейт. Ал кыз мени сыйкырлап койгондой. Your turn. Алтын ит, And take сенин care not кезегиң. to be followed. Этият бол, кармалып калба. Oh, my princess. Менин принцессам. I Кандай wish I could be a өкүнүчтүү. prince. Мен принц So one day эмесмин. I might make you Болбосо my wife. менин аялым болмоксуң. One last kiss. Таң атаардын алдынан акыркы өбүү. You're right, Goldie. Ооба, туура айтасың. To take her home. Кызды убагында жеткирип кой. Silver. Күмүш жана жез күчүктөр Go home. силер да баргыла. Мени жалгыз калтыргылачы. Кош, Farewell, махабатым. Huh? Uh-oh. Мына, көрүп алгыла. Торбодогудан ушул жерге чейин төгүлүп келиптир. Аны кармагыла. Эртең соттолосун. So they're building my gallows. Facing Бул death абалга is түшкөнүмө nothing new to өзүм me. күнөөлүүмүн. Besides,
Mından da jaman gündөрдү görбөдүмбү? Beloved princess. Принцессасыз кантип жашоо болсун? Ой ой. Менин акыркы көрсөтүүмө эл көп келиптир. My farewell performance. Эми бир айласын табуу керек. Hey, boy, Ай бала, don't кетпей be in such a турчу. hurry. Сага айтчу сөзүм бар. I remember. Мен сизди эстедим. You gave me a gold crown. Сиз мага алтын тыйын бергенсиз. Эми мейманканага барып келесиң. Акыңа 100 тыйын берем. Эң жогорку кабаттагы менин номериме. The royal suite. Жогорку кабаткабы? Тез бол. Чурка, болбосо менин күнүм бүттү. That's all I wanted. To see my beloved princess one more time. Ой, ал менин түшүмдөгү жоокер го. Жазалоо тезинен токтотулсун. Мен аны сүйөмүн. She loves Мени да him. сүйөт. I knew it. Сүйөрүм билгем. Оозуңду жап келесо. Желдет, башта. Wait! You mean I don't even get a last request? One last pipe, Your Токтогула. Majesty, that's all I ask. Менин акыркы каалоом эмне болот? Жок, менин маанайым түшүп турат. Желдет. Акыркы каалоосу орундалсын. Мейли, чегип кал. Бирок тез бол. Желдет. Аны бош кой. Listen, I know this. Sorry, of course. You have other things on your mind. Желдет. Тамеки Right now, денсаулыкка it зыян really is дешет. my health you should be worried about Бирок it. менин өлүшүмө тамеки себепчи болгон жок да. Кандай дейсиң? Tiny, Жез күчүк, silver, күмүш жана алтын иттерим. Goldie. My future in-laws Менин over кайненем there don't think me worthy кызына of their ыраа daughter. көрбөй турат. Go help them Мени change кандай their экенимди minds, көрсөтүп eh, койгула. Ошондой принцессам. Биз өмүр бою бактылуу болуп жашайбыз. Сөзсүз кымбаттуум, өмүр бою.